Mu mwaka wa 2025 isi y'umupira w'amaguru yongeye guhishura impano, ubuhanga n'ubwitange budasanzwe. Hari abakinnyi bamwe bazamutse bakurura imitima y'abafana, abandi bongeramo amateka mashya mu ruhando rw'umupira. Ariko muri abo bose hari 10 gusa bahagaze nk'ibihangange by'uyu mwaka, bakaba barerekanye ko impano ivanze n'akazi gakomeye ishobora guhindura amateka. Byumve neza ko uyu munsi tugiye kubereka urutonde rw'abakinnyi 10 beza ku isi cyangwa se bitwaye neza mu 2025 uyu mwaka turimo, kandi biraza gukurura amarangamutima yawe ku rwego rwo hejuru. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda, nagushishikariza kubanza gukora kuri subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi. Uracyari kumwe na Ufitinema Yves. 10 turasanga Umufaransa Désiré Doué. Uyu nguyu ni umusore w'imyaka 20 yonyine, ni umwana muto cyane, umusore w'imyaka mike w'inkingi za PSG cyangwa se PSG, wakinnye neza cyane mu irushanwa rya Champions League ndetse akaba yaragaragaje nka rutahizamu ukomeye muri iryo rushanwa. Byumve neza ko yahakoreye ibitangaza, agatsinda ibitego birenga 2 ndetse agafasha cyane ikipe gutwara iri rushanwa rya Champions League. Ndetse uyu mukinnyi yaje ku mwanya wa 10 mu bakinnyi beza 2025. 9 turasanga umunya Espagne ukinira ikipe ikomeye cyane ya FC Barcelona, bamwita Pedri González Lopez. Uyu nguyu rwose aherutse kujya mu rutonde 10 rw'aba midfielders barenze cyane ku isi. Uyu nguyu yagaragaje ubuhanga muri La Liga, shampiyona yo muri Espagne ikomeye cyane. Yagaruwe neza nyuma y'igihe adakina kandi yashimagijwe nk'umwe mu bakinnyi bashobora kuzakira Ballon d'Or. Bishatse kuvuga ko yabaye nominated ku bakinnyi 10 bari guhatanira Ballon d'Or y'uyu mwaka. 8 turasanga umwongereza bamwita Cole Palmer. Uyu nguyu rwose afatwa nk'umwami muri Chelsea, mu ikipe ikundwa cyane. Uyu nguyu rwose yigaragaje cyane mu gikombe cy'isi cy'amaklub giherutse kuba, yakoze ibikomeye cyane ndetse n'ibitego yagiye atsinda bikomeye cyane. Yari ku gipimo cyiza cyane mu gice cya mbere c'2025 kandi yagaragaje impano ikomeye ndetse yanatowe nk'umukinnyi mwiza muri Club World Cup nk'uko tumaze kubibabwira haruguru. 7 turasanga umunyaportugal witwa Vitinha. Uyu nguyu rwose ni umusore ukiri muto w'imyaka 25 yonyine. Uyu nguyu rwose akinira ikipe ya Cristiano Ronaldo n'ubundi ya Portugal nk'uko twabivuze haruguru. Uyu nguyu yagize imbaraga za mbere muri PSG, yagaragaje imikorere myiza mu gice cy'ibumoso cya midfield muri Champions League n'indi mikino yose. Byumve neza ko bamaze no gutwara UEFA Super Cup, igikombe gikomeye cyane ndetse yagaragajemo assist. Si ibyo gusa kandi uyu mukinnyi yabaye nominated mu bakinnyi 10 bahabwa amahirwe yo kuzegukana Ballon d'Or 2025. 6 umunya Brazil Vinicius Junior. Uyu nguyu rwose akaba akinira ikipe y'umwami mu gutwara Champions League Real Madrid. Uyu nguyu rwose ni umunyabirori w'ibitego n'amacenga, ibyo bita dribbling, king of dribbling cyangwa se umwami wo gukora dribbling. Vinicius Junior yigaruriye La Liga na UEFA Champions League akoresheje umuvuduko n'ubuhanga budasanzwe. Yitwaye neza muri byose, nubwo Real yagize season mbi, ariko uyu nguyu Vinicius Junior yaje ku mwanya wa 6 mu bakinnyi barenze cyangwa bitwaye neza 2025. 5 turasanga umunya Brazil n'ubundi bamwita Rafinha Diaz Belon. Uyu nguyu rwose arakomeye cyane, agiye atsinze ibitego bitabarika muri La Liga. Uyu nguyu rwose Rafinha akora ibitangaza ndetse akaba kapiteni wa FC Barcelona. Iyi kipe rwose yagiye itwara byinshi, Rafinha abigizemo uruhare, akaba ari nayo mpamvu Rafinha yaje kuri uyu mwanya.
kane turasanga umufaransa Kylian Mbappe. Uyu nguyu rwose yakoze ibitangaza. Byumve neza ko yegukanye Golden Boot y'umuntu watsinze ibitego byinshi mu Burayi bwose. Ibi ngibi rwose nubwo yahigitse benshi, ariko Kylian Mbappe yatsinze ibitego byinshi cyane. Byumve neza ko muri shampiyona imwe yatsinze ibitego 31 byose, ndetse utabareyemo n'ibindi yagiye atsindira ku ruhande, byose bikaba 40 birenga. Uyu Kylian Mbappe yakoze byinshi. Gatatu turasanga Mohamed Salah. Uyu nguyu rwose akaba ari umwami wa Premier League, atsindamo ibitego byinshi bitabarika. Uyu nguyu rwose akinira Liverpool ndetse na Egypt. Uyu nguyu ni umunyafurika w'imyaka 32. Uyu nguyu rwose aracyari ku giti cy'abakinnyi bane bafite umuvuduko, yibanda ku gitego no guhindura umukino mu gihe gito. Uyu nguyu yitwaye neza bidasanzwe mu 2024 2025 sezo. Kabiri turasanga umunya-Espagne w'umwana muto cyane Lamine Yamal. Uyu nguyu rwose yakoze ibitangaza, nubwo adafite ibitego byinshi ariko afite assist nyinshi, ndetse yatwaye ibikombe byinshi cyane. Yatwaye La Liga ndetse yigaragaje mu buryo butangaje. Uyu Lamine Yamal yaje ku mwanya wa kabiri, ndetse niwe uri guhatana n'uwo turi busange ku mwanya wa mbere mu gutwara Ballon d'Or 2025. Ese urakeka ari nde turi busange ku mwanya wa mbere mu bakinnyi beza kandi bitwaye neza 2025? Niba ufite amatsiko, banza ukore subscribe. Mu kanya gato tuhite tuyakumara. Ku mwanya wa mbere turasanga Ousmane Dembele, umufaransa rwose w'imyaka mike cyane, imyaka 26. Uyu nguyu yitwaye neza kukumbye ibikombe hafi ya byose byo mu Bufaransa, yabitsindiye rwose mu ikipe ye. Uyu Ousmane yakoze ibitangaza, yatsindiye cyangwa se yatwaye irushanwa n'ubundi rya UEFA Champions League, akora ibitangaza cyane. Uyu Ousmane Dembele ndetse yageze kuri finale, nubwo atabashije gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub, ariko yageze kuri finale. Ikindi uyu nguyu aherutse no gutwara ikindi gikombe cya UEFA Super Cup cyayihuzaga ikipe ya PSG ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Rero akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa mbere. Niba iyi video yagushimishije, nyamuneka ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe. Ndagushimiye. Amazina yanjye nitwa Ufite Inema Yves.